पाउसेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे बीजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर हयें खल्लाबा याय चीफ मिनिस्टर ओइनदबा खुटिया खोमबा केम तौबा यारोय खंगलकले तारागनिथोय सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा बीजेपी ने सीट कुंथ्रा गनिथोय फंगतुना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगखरा बतुंगदा अनौबा लेगाक अमा सेमनादबा पार्टी की लुसिंगबसिंग कोक सुंसिनाबा हौग्रे नौना सेमगदौरिबा लेगाक असिदा चीफ मिनिस्टर ओइनदबगिदमक मखल अमदगी पॉलिटिकल केम तौबा यारोय अमसुंग नौना माइफागलकबा कैंडिडेट सिंगी खुरे खोमलगा थारकबा यारोय हैना बीजेपी हाई कमान अकनबा वारिंग तौरखरे थाजबा याफा मफमदगी फंगबा पाउन हाई इम्फालदा मिखल का मरी लेना केम तौतो लेरकबा बीजेपी की लुसिंगबा अमन मिखल असिदा पार्टी सिना मसिंग सुना फंगद्रगदी सोंगथोक सोंगसिन तौनदबगिदमक केम तौनदबा थौरांग तौरमे केम तौनदबा मफम सेम साबा अमसुंग बुक तौबा लोयरबा तुंगदा बीजेपी ना सीट कुंथ्रा गनिथोय थमाय पागलकबा मरमना अतोबा पार्टी लेगाक सेमनदबगी लंबी लेहनगेद्रे मसिगिसु मतकता पार्टी असिगे एमएलए ओइरगदबसिंग अतोबा पार्टी दा चेनखिगनी हाइबगे ओइथिकने ओइथोकनिंगै मरमसु लैत्रे मरमदुना केम तौनदबा थौरांग अदु तोकदबनी हाइना खंगलखिबने बीजेपी की मनुंगदा लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबा ओइनदबगिदमक केम तौबा अथिंगबा पिरकपदा नतना माय पाकलबा मिरेबसिंगदगी खुरे खोमलगा पार्टी मनुंगदा मसेत मगाई सागतपगी थबकसु लेपकदबने खंगलखरे हाइना पावसन मखा तारे पावसन मखा तनहाई अनुब लेगाक अमा सेमनदबा थौरांग तौरिबा असिदा कनाना लेगाक अदुबो लुसिंगदगी हाइबदी चपचान लेखै ताथोकबा वफम लैत्रे मसिगिदमक एमएलए सिना खुथांगत नथुना मखोय मखोय की लुसिंगबा खनबगी तंगाई फदबा लैते हाइना सुखांगलके आइरे लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबा कनाबो हापकदगी हाइबगी मतंगता सेंटर की पौजल पुबा ऑब्जर्वर हेंगना बिथांग वरम इम्फाल थोंगलगने ऑब्जर्वर सिंग अदुने इम्फाल लैरिङै द लुसिंगबा खनगनी अदुमकु कनाना लुसिंगबा ओइगदगे मथंगी चीफ मिनिस्टर कनाना ओइगदगे हाइबदि ऑब्जर्वर ना सेंटर की लुसिंगबा सिंगे याथंग पुदुना पाउतौंबा तुंगदा खंगनी ngasi fawagi oina di mikhalda mai paglakhlaba mute oirgadaba khudingmak party gi line da thabak tawnadaba pawtak piraki kem tawba yaroi khudi khombasu yaroi habasi natana tai leite pawasina makatan hai election commission of india na mangjona laukho khiba matungina taragani thoi chuba manipur legislative assembly gi mikhal gi thabak thorom sing ayang loisa lagani commission na mikhal asiga mari enen authorization jawba serul amana hayang numidang waram governor da jawlakani Cerul itu jorok lepas tungda stake claim tahu nadragana BJP legislature party ki lusing bo ena kalla bami adu de lekhak sem na bagi governor na cerul tharak ba yai hai na panare ana baleka asida BJP na absolute majority ojaraga so party onge sungsina ba lekhak leira ba kya bagi othok palai party hom adu ki manungda naga people's front amasung JDU yauro yai hai na pau asin ma khatana haire maragasi the NPF independent ani BJP de sawat kre Laga kama siapa yaba masing hentuk na fangkraba BJP da Naga People's Front amasung Independent ani na sagot bagi cerul sing pisin kre BJP ka pun na legak pai minatu na lakiva NPF na BJP ki legak te sagot kani haina cerul adu haiva cerul adu NPF ki secretary general Achum Bembo ki ko na Manipur ki governor da thaki bani cerul asigi matungin na hadaki taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikhal adu da tokan ba constituency mga tagi karaklaba NPF ki may paglaba mirip mga mag BJP na lusing ba government asida sa wala gani wafa masay mamang kitam dasu party ani isip pun nalingak paminaki fa adu hiyang laga liyok kibani aire amrom da kasamthong assembly constituency ki independent oin may paglakrava sa fam ni sikant amasung cycle assembly constituency daki independent oin may paglakiva kimniyo hawkif Hangsing na Manipur da BJP government apa sema da saukale aina 46 state unit president adhikari mayum sarda da serolamam pisin gre safam ni sikanta gi oina di BJP gi lengak ta saukot pagi serola do minister nongthoma beren amasung governor su copy amam pisin ke marga sida pami kharaga akana una pada BJP Manipur state unit president sarda devina hai BJP na absolute majority panglabasu lengak asi hana tagi hona lengak ase coalition laigak oituna lakli adu bohanda ki mikal asida mikal adu bak thengnare marabasin anu belengak semlok matamda hana minaki party sing jawpa natragana jawda bhaibe si party ki central logic losing basine fanda laklaba matamda lekpa dori bani aike JDU ga lengak pai minakatra haina hangba wangi pakom tamang hai haujik fawagi wena JDU ga lengak pai minagani haiba leite atoba madu central leader sing laklaba matung da makoi ki pawta ki yangane BJP na absolute majority fanglabasu mathanta lengak baigani haiba leite lengak semba da kontra gani thoi leiba bude lengak ta sawat pirak pasin waiba phawe
ngasisu mai faklaba mirip anina support tawjage ana se pisilakle haike BJP da nupi mirip ahum mai fakpa asida nupi sing da cabinet minister pi bagi wafam playra ang pada BJP de hana dagi hona nupi sing puring thogat pidona lakli bani BJP na nupi ahum da ticket pi bada ahum mai palakpa simak record amari makhoi da lengak sem bada khudong chaw pi kan habisi thajaba lai haike ngarang mikhal ki fal authok rapa matung da lengak sem bagi thapagasi sangchin da bagi adaba da kari kari tawba pathau ta bagi habadi yengchin bahore adoba chap chana kari na beta adoba lengak asi pusak lawga dagi habado Central Lusing basing kata raga tawra kani ana bahana makata ke mahana makata na hai handak pang toki ba mikal adubu Manipur miyawna BJP na tawjariba kara asida thajaba thambi don hiana makha saktara lengha kampu khana pahena na bu hongthang lawkalak pa se nungai ba phawi BJP bu chawna bai pakhan bagi damta Manipur biyam phai ngai leitana thagale miyawna BJP da thajaba thambi don am khana lengha pai bagi khudong chaba phangan bi bagi dabak Manipur miyam pathagale ana mahana makata ke nagala morom da NPP Legislature Party ki lusingba in kahisin oiragane taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mekalda tadobi esida NPP ki mere poina amu khana mai pangla khraba party asige State President and kahisibo NPP Legislature Party ki lusingba oina khangre laigak da yaw yaw tabugi wafam National President ki firep ki matung inna yana kre laigak da yaw tabugi wafam National President ki firep ki matung inna yana kre Pawasida fangba pauna hai National People Party ki National President Conrad K. Sangma ngarang dagi impal dalai itu na party ki pibam yang sinduna lairi bane. Ngasi nungtil party isi ki mai pagla pamirip singkat lonin impal ki hotel classic granda akan apa mifam pang tuk ton NPP legislature group ki lusing po ena tadupi isi dagi mai pagla kiba anage minister kai si pihena balai tana kange. Party isi ko ena dagak ta yawwa na tagana yawta bagi wafamasi ngasi pawa lepok pangam kide. Masih firip asi party ki National President laura kiba firip adu ki matungina lepna ba aina mifam adu na kana ke aire mifam adu yaron ma matung da Conrad K. Sangma ngasi nungthel silong ki da impal tha dokre ngasi ki mifam adu da en kahisi wangoi yes da ki pai pala kiba khuraijam loken moirang yes da ki kara kiba ti santi Ketigau yes da ki pai pala kiba Saik Nurut Hasan kaksing yes da ki mai pala kiba Emrameson amasung tameklong yes da ki mai pala kiba Zhang Hemblom Panbaisu Sarugaki Maki social media account da Tagalog post amada NPP National President Conrad Sangmana Hai in kai sigilising makada NPP na Manipur miyam ki tabak taw da maglom da sangchen bangam kani hana magna makata na phongdoke Panbaya pada kimikal adu da hana NPP legislature losing bo orang badi Deputy Minister Waijoy Kumar amasu party ki working president LZ Kumar maiti hauki bane JDU ki mai faklaba Mirip Singh Nitish Kumar unakre Taragan itu coba Manipur Legislative Assembly ki mikalda JDU ki tiket mai pa khapa Mirip Singh na Bihar da satuna ngase party ki lusing ba singa unakre Manipur ki JDU Legislative Party ki lusing ba ayang lauthok la yai haire press na phangba pauna hai ngarak mikal ki fal lauthok ki ba du da JDU ki tiket mai pa le an lauthok khaba tongan ba Assembly constituency sing da ki mai pa la khaba thamai ban S ki ke SJ ko joy ki san tivai muk AC da ki Ngorsang lun sanate wangkai esidagi tangjam Arun Kumar Shosanpur esidagi Alam Kaute Zerivam esidagi Asabuddin amasung Lilong esidagi MD Abdul Nasir ngasi Bihar kitam imbal thado kibane makoina Bihar da thunglaba matung da patna da Bihar ki Minister Nitish Kumar JDU ki National President Rajiv Ranjan Lalan Singh JDU ki National Parliamentary Board ki Chairman Ofendra Khosubwa Jauna party ki lusing ba kya ga una duna sakhang baikang na ki aire KSS Biren ki jumda BJP workers na nung thajin duna lanaramle Lamlai Assembly constituency da Janata Dal Unity ki mire poi ki ba Ketrimen Biren ki sabung khok da leiba masa ki jumda BJP ki workers in sing na bas na nung thajin duna lanaramle aina maral siragle thoki ba taw kasi kamari lenna sabung khok makha lekai dagi seram memsa ngasi pawmi sing da hai ngarang mikal aido kraba matuk na bidangi matamda BJP ki workers in sing na pamyo kya lagtuna Ketrimen Biren ki jumda nungamati nauri sin don amanga ta thogalamane magoina nungamati nauri leptana kapsilakpati ki jum ki thong naw yauna gate ki saru kharaso amanga ta thokre atamna nam yubegi punsi bu sing na ba mongda sa tharke ba thonga du yaringde ngami haiduna BJP na muscle power sin na bagi mami tai kari gam bagarang ki thoduk adu asoka pan amati mesimina yarom ba thoglabade kanana matu ki teksak pu gane asigam ba inai ta bai thong sa tharakpada maira pai bi sing na tarai na laude makata na so asigam thong sing asi thok tana hona ga dabani ana so makata na phong toke makata rakba atopa pau amadana soibada ki Pakistan da missile caption kre
इंडिया की रूटीन होने चथब मिलिटरी एक्सरसाइज सोबदगी पाकिस्तान मिसाइल कापसलुरे है इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर ने सेंदोरले बागोसन है इंडिया की मैकेदगी चैवल असिगी अंगन सरुक टेक्निकल की असोब लेबदगी मिसाइल अदु पाकिस्तान लोमदा कापसनगिबने हिरम असिग मारी लैनना इंडिया एंगा की मैकेदगी यामना लुमना लौबग लोइनना अवांग थाकता कोर्ट गोरी पांथोकना डिफेंस मिनिस्टर की मैकेदगी खागनख्रे थौदोगदुदा असोकफन अमदि मियोबगी पुंसी मांगबदि याहौद्रे मिसाइल कापसन की थौदोक मरी पाकिस्तान की मैकेदगी फोंदोरकबद एयर स्पेस की मनुंग किलोमीटर 100 हेन मिसाइल से पाइसलखी मिसाइल की पोखाईगदब वारहेड अदु याहौदबना अमांग अता थोकिदे पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद लेरिबा इंडिया की चार्ज डी एफेयर्स एयर स्पेस अकायब फेरक्ले हाइदुन वगटखिबदि लेरे नोंथक्ता लेब फ्लाइट सिंगे अमदि मिसम किया की पोंसीब मंगनबा यारंबा थौदोक असिबो मरिक चुमना ठिकाननबसु फोंदोखरे हाइरे मखादना सेक्शन दबना मरम ओरग असिगम थौदोक असि थोगलकलगदि मदुगी तुंगदा लाप थौदोक पुनम याजना पसु खान के आइरे नागाल मरमद पाकिस्तान मनुंग क्रॉस तौखिबा अपाइब पोट अदुगी मरमद पाकिस्तान इंडिया दा वार्निंग तौखरे इंडिया दगी फाइसलकलग पाकिस्तान की टेरिटोरी मनुंग क्रॉस तौखिबा मसक खंगदबा हाई ऑल्टीट्यूड सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट अमरी हाइबा अदुगी मतंग दंगसी पाकिस्तान न्यू दिल्ली दा वार्निंग तौखरे कायहौरुदना एयर स्पेस दा आइन के वांगबदा पाइसलखिबनी आइबा अदुगी मतंग दा यानिंगदबा अमा थांगनबा इस्लामाबाद दा लेबा इंडिया की चार्ज दी अफेयर्स अदो फॉरेन ऑफिस ना कवर क्राइन स्टेटमेंट ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ना हाइके पैसेंजर फ्लाइट सिंग अमचुम यांगे पोंसी दा खुदोंग थियनबा यानी हाइबा थौदोक अदु थिजिनबगी थबका मचथनबा पाकिस्तान दा डिमांड तौके असिगुंबा थौसादबगी नुवाइतबा फलसिंग अदुगी मतंगदा वकल खनगदबनी अना पाकिस्तान स्टेटमेंट अमदा इंडिया दा मतुंगदा असिगुंबा आइन थुगाइबसिंग अमुहन थोक्तनबा असितबा थौरांसिंग लौकटगदबनी हाइगे सागोल सेनमिकी नमिदांग अथेंगबदा जामना थुना कौखिबा पाउगी मिफम अमदा पाकिस्तान मिलिटरी वांगलोई मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हाइके पाकिस्तान एयर फोर्स की एयर डिफेंस ऑपरेशंस सेंटर मास मफंदा हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अमा इंडियन टेरिटोरी मनुंग ओके पाकिस्तान की लियन चनु मनाक क्रॉस तौखिबा अदुबो हरियाणा की सिरसादा की पाइसलखिबा पोर्ट अदुगी मौ अदु मिलिटरी ना मसक मुन खंगदे हाइन मेजर जनरल अदुन हाइके थौदोक अदुगी इन्वेस्टिगेशन अदुगी फलसिंग अदु पाकिस्तान दसु खंगलकनबा पाकिस्तान इंडिया दा अपील तरोके पोसगसे की पायरकी लंबी अदुना इंडिया अमसुंग पाकिस्तान एयर स्पेस अनिमा के मनुक्ता नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट के आदा लोइना लेखा द मियोगी पोंची अमसुंग लंथुम खुदोंग थिनिंगाई उहेली अना पाकिस्तान की मिलिटरी वांगलोई अदुना हाइके पोसगद फॉरेन सिक की एनालिसिस सथरी हानबगी नैनबसिन मदु लेमाइदगी लेमाइदा काफा सुपरसोनिक मिसाइल अम ओरम याबगी खुदम उल्ले अदुब मदुदा खुलाई योरखिदे अना पाउकी मिफम अदुदा पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑफिशियल मन हाइके पाकिस्तान की नोंथक्ता पोसगदुना खोंसिल की अयांबदगी सरुक अहुमेन फुट लिसिंग निफु की अवांगबदा किलोमीटर 100 मरी पारखे मदुगी मतों क्रॉस तौखिबने अना मांग हाइके इंडिया की नकंदगी सांतुकना ताकपो वरोल अमा फंगद्रि फावदे मिलिटरी नि हेक्टा वरोइसन पिरोय अदुबो पाकिस्तान की एयर स्पेस दा साथिन आइन थवाइबा अमगी मेयक्ता पाकिस्तान कन्न प्रोटेस्ट तौखरे अना अफ्रीका ना हाइके सुदान की डारफुर रीजन द यंगथिनब एथनिक ग्रुप से कुथोंनबगी थौदोकता मिसम तरागा तरे सीखरे सुदान की डारफुर रीजन द यंगथिनब एथनिक ग्रुप सिंग मरक्ता चाइउल असिखत मियोय क्या सीखरबा हिंसा अतुगी खुवाइदगी अनोबा हिंसा दा यामरबदा मिसम तरागा तरे अमगा सीखरे आइना ngasi ऑफिसर सिंग दा हाइके सादगा ताइनब ngangpai अतुगी मरक्ता वेस्ट डारफुर स्टेट की लमिट टुमिट फटकेद्रबा जाइवेन मुन माउंटे साता आदक कोथोना किबसिंग अदु मतिक जाबा खुलाइफाइ फोर्सिंग लान फमोइके ngarang sagol sen numit yangthina ethnic group ani adugi khothongnabada miyoi tara ka tare siki atai miyoi kya soke amasung thiba khangdre maduda khunmari maina tumna chakre haina maning tamwa aid organization aman oiriba general coordination for refugees and displaced in Darfur ki wangangloi edem article na haike medic singi independent union amagi matungina arab natrakan natava ayambana khunda laitaraba lami sing masali tamasung zebel munda leiba सा सन लोइबा अरब ग्रुप सिंग मरक्ता हौकिबा नमाजिंग दगी निंथगाबा फावदा खुथोंगनाबा अतद मियोय तरागा तरुक सिगे एलओसी मनाक्ता चॉपर क्रॉस दा आर्मी पायलट सिग्रे अवांग कश्मीर की गुरे सेक्टर दा लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी मनाक्ता ngasi सीता हेलीकॉप्टर क्रॉस तौदा आर्मी पायलट अमा सिग्रे अमसुंग माके को पायलट अरुबा फिबम दा सोग्रे पैरामिलिटरी लामी अमा लखलुना फ अमसुंग माकपो लायंगनबगी दमक हॉस्टल दा पुरकपकी लंबीदा हेलीकॉप्टर अदो गोरे सेक्टर की टोलियन एरिया द क्रॉस तौखिबने अदब क्रॉस तौखिबगी मरमद हौसिक फावबा कुदक खंगबा कमद्री एन ऑफिसर सिंग हाइके
हेलीकॉप्टर की खुदोंथीबा थौदोक थोखिबा मफम अदु उन ताबा मफमनि थौदोक अदुगी मखाताबा मरिक जुंबा वरोल सिंह नायरे अरबिबदा कंटेंट सिंह असिगे मरुबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असन अतुमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबित्रि फेसना सब्सक्राइब तौबिरम बोलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगन पुनमक पो अमखाना थागजरी